دم باهوزا ایرما فلوریدا پالدا پارێزگارê wê daxwazek hebû. از داخواز دعاین همیان بومه دکم محر تشتکر حتی خوا اماده بکن Berê wî demî jî ji kuşka spî hindek sûz hatin dayîn. ام هر تشتکی دکین با آماده بونا وی بلایه وقت او دم هات امی خواه جنوبا آوا بکن. Serok Trump ev axiftin kirin piştî Kongresa 15 milyar dolar ji bo bahuza Harvey ku wîlayeta Texas wêran kirî û niha bahuza êrma jî dayîn. هرچی ببه امی پشت گل فلوریدا و کارولاینا بگیرین و هر کسی که توش بوی هر وقت پشتی باحوز هاروی ام دگل گل تکساس و لوئیزیانا بوین پێدڤیە دەم و دەست ڕێی لەبەر کۆنگرێسê vekir ku bi ajenda siyasî biryarê bide. Mr. President, if there's any good that comes from tragedy, it's that for a brief but beautiful moment. اگر تشتێکی باش ji بê malwêranî hatibît, ew e ku bi demekî Kurd me karî hevdû wek mirovan bibînin, ne wek demokrata an komariyan, an hejar û dewlemendan, an spî û reşan. Wek endamên vê civakê, mexdûrên heman rewşê ne. Hindek kes nerazî ne ku diravên bu alîkariyê ne de encama kêmkirina xercên hikûmetê ne, lê bi zêdekirina sinûra deyên wergirtinê federalî pêk hatiye. ام وک ولات 20 تریلیون دلاران دین دارین. ام هر دقیقه 1 میلیون دلار دین وردگرین. کس نوره بیجا ام بو وی پره نادین. Hindekên din dijberî li zêdekirina asta heyiya xercên federalî dikin. اگر ام به بردوامی درافدانا لشکریا امریکا و بریاره بردوام بکن سودتنه یگو بحث استراتیجیا خواه بو افغانستان، کوریا باکور و داعش بکن و چه گفندن گوراستی متین. شرعên qanûniyên pêşme dê nîşan bidin ku helwesta heftiya boriya bi ajenda siyasî berdewam bike an ne. Komarî dixwazin reforman bi bacê bikin. Demokrat jî daxwaza parastina penaberên neqanûnî yên wek zarok hatin Amerîka dikin. 8,000 کەس بە حەسرەت لە بەندا کۆنگرێسێنە چه سەدەمەش بوو چاوەڕێکردنێ نینن ڕێ بدەن ئەم دووسیاوان کوچبەران زەڵال بکەین یاکو ئەس باوەرم دێگەلێک تێبینی سەر هەبن و بێژینە زەحمەتکێشین کوچبەر و ئەو ژیژوی وڵاتینە ئەو وڵاتێش بوان بوویە بەشێکی بەهیڤیاتیە Ne diyara çend dirav û bahûzê bêkar anîn lê qanûndaner hevbîrin ku hêj gelek dirav pêdivîne. اف پاکتا 15 میلیارد دلاران بو دمکی کمه بلکو حتی نیوکا مهاده تیرامه بکد. Heftiya borî Serok Trump digel demokratan hevbîr bû ku alîkariya bahûzê bi budceya sê mehên pêş vegirê de. Kongres li beredê dawiya salê de carek din xerçên federalî û sinûra deyên wergirtinê gotûbêj bikin.